Кемдеке төшіп қалды екен? Аттың иық, хәзір туяғы ауыр тайынды. Нешләп? Аттың тояғы былай да қаты. Дағы аттың аяқ киімі. Үсті аяғына йөрәһәң, таван ауырта бит. Әйе, ташқа басқан қанап тасаға әлі. Хузағына береге керек. Нисек? Ана шия апай. Сәлем, Баязит, сәлем, Розалина. Хаумағығы достарым. Неме эшләп йөрөйһегез бында? Даға табып алдық. Әке апай. Кайда әле? Ысынлап та даға шул. Әһез беләһезме? Юлдан даға табып алу бик яхшы ырым. Ни өчен? Сөнки даға бәхет, ырыс килтерә. Юла буенса элек өйдең тупһаһына менә шундай даға кагып куйыр булгандар. Ошо нигездә яшәгән кешеләр бәхетле, имен-аман һау яшәһеннәр өчен. Уга тиергә, өстенә басып йөрергә ярамаган. Искермәһен өченме? Уга басу үз бәхетеңне тапап йөрүгә тиң булган. Дага яуга киткән иратты һаклаган. Баязит был дағаның хужаһын табырға кәрәкте. Шулаймы, Баязит? Әйе, шия апай. Аттың аяғы ауырта бит. Ә мин белдем нимә эшләргә. Минең аттар тураһында бар нәмәне белгән бер таныш агайым бар. Әйдәгез әле был даганы уга алып барып күрһәтәйек. Кедек. Һаумыһығыз. О, балалар килгән икән кунакка. Бына кунакка килдек. Бына бер даға тағып алдық. Бына карагыз әле, Халис агай. О, бу нинде матур дага. Әйе, дага таптык. Хуҗаһын эзләйбез. Әйдәгез балалар, тәүдә тимерлеккә барайык. Әйдәгез. Һаумыһығыз. Мына балалар бер тимерлеккә килдек. Алмысыз балалар? Балалар, тимерче Салават агайыгыз булар. Мына был даганы, мындай даганы тимерлектә хугалар. Хәзер һезгә тимерче даганы эшләп күрһәтер. Her attың үз үлчәме бар. Bilekке dağalar. Bu rahmet sizge. Dağalagan vaqытта махсус qadaqtar kullanalар. Мына бұл ортопедик dağa. Күрәһегезме? Аттар ауырыһа, тояқтары ауыртһа, ортопедик dağalar эшләнелә. Мына уларның төрлеләре бар. Мына бұлар ортопедик дағалар болды. Мына бұны қышқы даға. Аттың таймағаны үшін, мына ол дағаның артқыны бүгіліп қойылған. Мына бұлары яйге, бұлар еңіл металдан ішленілі, алюминден, шулай оқ пластик дағалар да бар. Еңілсе ішленген дағалар. Сабыш аттарына, юртақтарға, юрғаларға, hem başka atlarga kemirse motorlap dağlar huğa.
Тимирсе дағаны ішлегенден соң аттарды дағалап қоялар. Қадір тадалай. Мұна дағаны қойғандан соң қадақлап қоя. Оға ауыртмайды? Жоқ, ауыртмай. Амына бұл тұяқ өтіп тұрады тырнақ көк. Айына 1 сантиметр өтіп тұр. Тағып өтіндей ме? Соны тадалайбыз, тадартабыз, қағып қоябыз. Мұна балалар, Тимирсе ағай 6 қадаққа қағып қойды дағаны. Мұна шулай, балалар. Балалар, мұна бұл аттың атлық сахы. Бұнда ат ешей. Бұнан хөвіше, бұнан ашай. Бесен, құлу, кишір, алмала ярата атлар. Ултырап жүріп қараға бұламы бізге ат мініп? Бұндай матур балаларды атта жүрітмей болмайынды. Қадір атты ерлейік те, атта жүріп кілейік. Kim birinci? Bayezid. Eyde. Korkma Bayezid, мен қарап тұрам. Buna şulay. Bayezid korkma ayda. Arxаңda тұра тұт, мұна шулай. Ultırdın mı? Eyde git. Arkanda dura tut. Alga qara. Bayezid korkma ayda. Razalina. Balalar bizim Akbudat'ta türlü tukumlu atlar terbiyelerine. Başkurt atlarla var. Buna bu at başkurt atı. Bul bu de kevdege büyük bul mahala. Metrda 32, metrda 45. Kirehende bul hala. Ulnıklığı, sıdamlığı minen ayrıla. Tavdarga yengil, mine dalalarda, urmandarda yetedligi, sıdamlığı minen ayrılıp dura. Başkurt atı bugünkü günde bizge kımız bire. Kımızdı bizden halk yaratıp ise davalana, kupke şirderin, aşkadan şirderin davalaylar. Bayezid, Razalina hep kımız ısırga yarata halbet değil mi? Kımızdı biye hütünen yahaydar. Biye at mı? İyi, at ol düğüm atama. Esey at. Biye cip atala. Atay at, aygır cip atala. Atlardın türlü tüfte bulukları giren. Kola, turu, kuksey, hem başkalar. Yürüyüşleri bu insana ayrılırlar, yurgalar var, sabışlar var. Yakşı atlarda bizim halkta argımaktar gibi ataylar. Tay hoğuşta bulgan mı? İyi balalar, atlar da hoğuşta bulgan. Bizden %12'si Başkurt Kavaleriya Diviziyası Büyük Vatan Hoğuşunda katlaşıp dur batırlıklar көрсеткендер. Onun komandiri general-mayor Minnigali Шаймуратов өзінің дивизиясы менен dur kazanışlarga erişken. Mına bizden бұл ипподромдың
исемеле Tahir Кусимов исемен йөрүтә. Ул 112-нче кавалерия дивизиясының 58-нче полкы командиры. Аттар һугыштан кайтканмы? Яуда 13 меңгә якын башкорт аты катнаша. Шуларның береһе генә туган илгә кайта. Аның исеме Кериш. Халис агай, аттың яшен кайдан беләләр ул? Аттың яшен тешенә карап беләләр. Аттың тешләрен табиптар, ветеринар табиптар карай, зоотехниктар карап, атка паспорт эшләп, паспортка яшен киретеп, атаның, әсәһенең токымдың линияһын киретеп, паспорт эшләп бирәләр. Тимәк, булдаганың хуҗаһына яңаны какканды. Әйе. Булдаганы үзегездә калдырыгыз. Безгә киләсәктә уңышлар килтерһен. Дуслар, дага һезгә лә ырыс бәхет килтерһен. Ә хәзер әйдәгез хушлашайык инде. Сау булыгыз. Seek